Let us pray and then we will hear from the word of the Lord this morning. Whaamaoni, lea ua toi taitaina mai ai, le soifua o ona, ia me se fo'i nei o mātou aina, o mawhai o na mātou mafuta i lalo ifo, o le nei whale o mātou atua, whaafo'i ai pēr le vi'inga, ia te oe, whawhetai tele o no lau whaamalolonga, no tausinga, i le nei vai aso, au le temile nei, o mātou tuina atu, ina ia maua se awanoa mātou te whaalongolongo ai, I lawa fionga pa ia. So o le tatalo, ina ia whaapeona ielo whaamamianga iau o ona, lo mātua tua i le lato whaalomo, ia no le lato whaavaai, ina ia ia ina pēr, le savali o le tangata whaatuatua I le nei o lala. Vi ia oe ala tuai o mātua tatalo, ia Jesu Keriso, lo mātua I whaola. And we all say, Amen. Amen and amen. If you have your word with you, please let us turn to the book of James. So, o le tusi a tātou le netai au, I o le tusi a Iakopo. Lona tāku mua. If you're looking for a Bible, there's a couple of spare Bibles at the back, or Samoan Bibles, or English Bibles, then feel free to grab some at the back. But we're looking at the book of James this morning. As we as a church, or tātou wa se mafutanga, e tātou te wa'awai I le tusi pa ia I lona ato atoa. So here at Peachwood, we will try and unpack the word of the Lord from an exposition point of view. Peo le wa'awai lea ngai le tusi pa ia I le awa o ina, ia ma le wa'awai I mata upu taitasi, ma whai upu taitasi, e o lava I upu taitasi. So peo le wa'aina, e ma whai ei ona tatou wa'awai le tusi pa ia, peo na whai mai paulo ia Timoteo, o tusi pa ia malava, le matua o ngā susale tai au le nei o tusi pa ia malava, e mai le nganga o lea tua ia e a ngā e a o ai, whaatonu ai, a wai ai, whaatonu ai, whaapoto ai, I lana ami o tonu. So we try and teach the word of God from an exposition point of view. What that means, in its simplest terms, is that we would look at the context of a book, through each of its chapters, through each of its verses, even right down to the meanings of different words. And what is God trying to tell us through those words? And for those of us who have been able to join us this morning, we come to the beginning of a brand new book here at Peachwood. So we've finished learning and reading and studying the wonderful book of Hebrews. But this morning we come to a new book this year. So we're beginning 2022 and we're launching into this new book that the Lord has given to Ma and I to study as a church. And so o le nitai au, I le amatanga o le nitau sanga, sa whaapea ona whaamanuia ina I tātou le tusia e peru. Ia ai wa tātou I loa le whaamanuia ina I tātou I le tusi. Amen. Ia ai lela wa umatu le tusi. Ia wa tonu le loto o le tama, ia ma le fuafuanga fo I le nitau sanga, le tātou whaawa wina pe o le tusi pa ia, angai le tusi leo Iakopo. So lela o le a tātou matamatai I le neitai au I se upu tomua mo le tusia Iakopo. So this morning we will be looking at an introduction to the book of James as we sort of launch into the book. So le taiana le nei o te fia matamata I le tusi tala o le tusi lea Iakopo o te fia matamata fo I ie o lo o a ngai ai le tusi ia matatu matamata fo I la o le a tonu le ia upu wha autu o le tusi le nei o Iakopo. Pea na tatu I loa mai le tusi e peru o le autu ato le tusi e peru o le silisili ese o Jesu Keriso. So o le tusi fo I la Iakopo e iai lana pese mea e a ngai iai le manatu o le anganga pa ia ma le tusi tala o Iakopo. So this morning we will look at an introduction of the book of James. We will look at the author who wrote this book. We will also look at the audience. So who is the author writing to? And then we will also wrap up today's introduction around what are some of the themes. So we look at the themes of each book as we did with the book of Hebrews. The theme of the book of Hebrews was the superiority and the greatness of Jesus Christ. And so we will look at verse 1 as a sort of an anchor for us today. So taeanga lenei, o le a vea le whai upu mua, pe o se whai upu e matai, ia upu to mua o le netus. Can you say amen? Amen. Se whai tau mai la whaatasi, whaamole le whai upu mua, ia e a ngai e lola I o le tatou
upu whaamalosi i le nitai au i ia. O ahawa Iakopo, le ona le atua, ma le ali o Yesu Keriso. O wano whātu i tu aina e se furu ma le ua, ua whaasana la umina. Greeting to the 12 tribes. Verse 1, James 1, verse 1. James, a bondservant of God and of the Lord Jesus Christ, to the 12 tribes which are scattered abroad. Greetings. Okay, so that's the verse we will look at today as a way of introduction of this book. So le tusi lea o Iakopo, o le tusi tala o le tusi lea o e iai I le ngoa o le tusi. O le ngoa o le tusi o Iakopo. Ai tatou vava ai fo'i la I le tangata e ngoa ia Iakopo. E mawhai ona tatou vava ai I le whengainga tuai. E wha lava ni Iakopo o lo au maia I le whengainga, I le whengainga fōu. E wha ni Iakopo o lo whapea ona iai I le whengainga fōu. So when we look at the book and the author of the book where we will start, the book of James is written by the person named James. But in the New Testament, there are 4 James that we find in the sort of the breadth of the New Testament. O le Iakopo mo mōlo tātou maua I le tusi lea amatai o whamai o Iakopo le atari o ale whaio. E le aima se isi vaenga o le tuspa ia e tā ua I le tangata le nei. Pau lava o lea o Iakopo le atari o ale whaio o se tasi o e so o Yesu Keriso. So the first James that we see is James the son of Alphaeus. And we see him in the New Testament as one of the 12 disciples. The second James we see is James the father of Judas. And so this James is another person that is mentioned in the New Testament, but there's no other detail about this James other than he was the father of one of the disciples. So the first James is the son of Alphaeus, and he was a disciple. The second James we see in the New Testament is the father of Judas, not Judas Iscariot, but another Judas who was also one of the 12. So let's see Iakopo le tatu te wa aia le tusi o le whengenga fōu. O lo iai Iakopo le tama o Utah, e le o Utah le sekara, ai o se tasi fo'i la le o Utah o le so o Yesu Keriso. O le Iakopo lo na tolu tātou te maua I le whengenga fōu. O le Iakopo la lea e loa umai tātou o le Iakopo lea, whamai o Iakopo lea ta li'i o sepeteu. So o le Iakopo la lea tātou te iloa, o ia o le uso a Ioane le apostolo. So the third James that we see is James, the son of Zebedee. And James, the son of Zebedee, is the famous James. And this is the one that we all know about because he is one of the top 3 of the 12 disciples. Remember, Jesus has his 12 disciples, but there's always Peter, James, and John. And they're the closest to Christ. A tātou wa aia I le wala awina o lea tangata I le mātai o alona mata upu e whai upu e luas fumatasi. Tātou te wa aia na wala awina whaatasi lava o ia malona uso o Ioane a le apostolo a whamai ua tua nai fo I e ia lea mea o na sila fia le e ia o le isi uso e toa lua o Iakopo le atavii o sepeteo ma Ioane lona uso ua le vaa I lola tama sepeteo ua lato whai masai lato upenga ua ia bala awina tu fo ia te ila ua le bala awina lea o Iakopo le uso o Ioane le apostolo. So we see in the calling of James, he was called by Christ as fisherman, but he cannot be the author of this book. The reason why is because he died too early. So the death of James, one of the top 3 G's for Jesus Christ and the disciples, he died pretty early in Acts chapter 12, verse 2. We see his death in Acts chapter 12. O le Iakopo la lea, le uso Ioane le apostolo ia po le atali o sepeteo. Wa tātou I loa fo ila mai le upo le atua, I le ngalu wenga o lona mta o preskuru ma le lua, wha mai nauti wha amaturo le Iakopo lea. Ona la, e le mawhai ona a vea o ia matusi tala o le tusi lea o Iakopo, ona nai o sa whapea ona naoti le tangata lea, ai le I o le vai taimi mawhai ai ona tusia, le tusi. So le lau tatou mata,
E to tolu Iakopo o tato mata ai. Also, the other thing that I just wanted to note here is that the word James comes from the Greek name Iakopo. So the Greek name for James is Iakopo or Iakopo, and that's where the Samoans get Iakopo from. So that's our other side. Samoans are also part Greek. So le ngofa le milea o le ngole Iakopo or Iakopo. So lata te le fa li wa Samoa anga ile fa neni. So tato mata la le ngole o tangata Iakopo. Tolu Iakopo ia o tato mata ai o tato ilola ele o Iakopo ia na Tusi. So now we know that out of these three James, they are not the James that are the author of this book. So the question is, well, which James? And the closest that the studies and the commentaries that we've been able to read is the James here that is the author of this book is the half-brother of Jesus Christ. So ole Iakopo lea na Tusi lea, ia o onga o le Tusi lea, masu suenga i lea o wino le Tusi lea, ole Iakopo lea, ole uso a Yesu. So e yei whanau a Iosefa ma Maria ina ua whanau ia Yesu manatua o Yesu na whanau mai le tō a le nanga pa ia. And na whanau no Yesu e yei leisi whanau a Maria ma Iosefa e yei la le tangata le nei o Iakopo. So o Iakopo o ia o le ulu matua o le atali I matua o Iosefa ia ma le tama a Maria. So we know from the scriptures that James is the eldest son of Joseph and Mary. So we know that Jesus was born of the Holy Spirit to Mary as she was a virgin. But once Jesus was born, Mary and Joseph had children. So we know from the word that Jesus had half-siblings. And the eldest of them is this person, James. So in Mark 6, Mark 6, 6 verse 3, it says there, when his people, his own countrymen rejected Jesus Christ, they said these words, "Is this not the carpenter?" They were mocking Jesus all of a sudden. They said, "Is this not the son of the carpenter, the son of Mary? And isn't he the brother of James, Joseph, Judas, and Simon? And are not his sisters here with us?" So they were offended at him. So in the book of Mark 6:3, we see that James is named as the first brother. So obviously we would assume that he is the eldest of Mary and Joseph's children. So atato mata le marepona alona mta koe ono o ngata to te mawai o ia o Iakopo lea o le tama Maria o le atali o Iosefa ia po le uso o Yesu. Se so me tato Tusi fa mon mole Ioane mta koe fitu. John chapter 7, if we can just turn to this portion of scripture here. Ona o le tangata le nei o Ioane, o le tangata sa le talitonu ya Yesu. O le tangata le nei o Iakopo, fa mei e le talitonu o ia I le taimi na ya Yesu I le lau ele. So tato te maua ia mau I le mareko alona mta upu e tolu, fa upu e luas fulma le tasi. Fa mai si upu olo iai I le moli maua mareko I le ainga o Yesu. Fa mai le moli maua mareko, wa fa alongo ai lona ainga, ona lato o atu ai lea e pue ia te ia, a wā ua lato fa apeane, ua valea o ia. O tala ia le ainga o Yesu, e whaatatau ia Yesu, a o ia Yesu I le lau ele. Fa mai le whai pue tolu sumatasi o le mareko alona mta pue tolu. Fa mai ona o mai lea ona uso malona tina, ua tutu I fafo, ma fe au ia te ia, ma wala au ia te ia, fa mai ua no nofo vanga ia te ia le motu tangata, ua lato whai ane ia te ia whauta, o lo tina mo uso, ua o I fafo, o sa ili ia te oe. Ona tali mai lea o ia ia te ila ato ua whape atu, o ai ea lo tina, o ai foi o uso, ona sila solo lea o ia ia no nofo vanga ia te ia o whape atu, whauta I lo tina, mo uso. A wā o le whai le whina ngalo o le atua, o lo uso lea, ma lo tua whawhine, ma lo tina. A tato wawai fo I le luka, a lona mtau koe valu, whai koe sfuluma le iwa, luas fuma le tasi. Fa mai fo I o iolo iai se moli mau e whatatau, I le talitonu o le ainga o Yesu, po lo iai fo I la mai, Iakopo.
For mai whai koe sumaleiva, ua mai a te ia lona tina, ma ona uso, a ua le masao mai a te ia, ona o le motu o tangata. Ua whai mai nisi, ia te ia o whapea mai, o tutūlo tina ma uso I papo, ua whailo fia, whailo ai, ma oe, ua tali atu ia, ua whapea atu, o e whaalongo I le a fionga ale atua, ma lato whaia, o lo tina, mo uso la vaia. O le whengatari o le vai taimi o Yesu, ona o le e o I lona lava aina, na le tali tonu ia te ia. Se whai tau mai lale Ioane le nāno mtau koe fitu, whai koe tolu wha ma le lima, ia. Mea lea o whai mai ai o na isoi a te ia, ia e tu ua le nei mea, ma e a uane I uta ia. Ina ia wawa ai atu foi o so I au manuena I te whaia. A wā I le ai se tasi e whai whailo lilo se mea, pe a manao o ia I le fia whaalia o ia. A whai o e whaia ia mea, ia e whaalia oe I le lalolani. A wā o na uso fo I lato, talitoni ia te ia. So, e o lava I uso o Yesu Keriso, e o lava ia Iakopo, o le uso so so ane ia Yesu, a o ia Yesu I le whonga ele, sa lato le talitonu ia Yesu. So we've just been reading through some of the scriptures with regards to James as the brother of Jesus, while Jesus was on earth, didn't believe. He didn't believe in Jesus Christ. He didn't believe his older brother. All he saw was that this is my older bro. We were carpenters together. We're builders together. We're sons of Joseph and Mary. And all we did was carpentry. But they didn't believe. When Jesus launched his ministry, we see there from the Gospels of Mark, from the Gospels of Luke. Actually, in the Gospel of Mark, it actually says that they thought that Jesus was out of his mind. That's how much unbelief they had in the person of Jesus Christ. Why? They only ever saw him as their brother. Then we read in the account of John, and that's the account that you have just read for us today. And in John chapter 7, verse 3 and 5, it says, his brothers therefore said to him, and this is them talking to Jesus sarcastically, he says to them, depart from here and go into Judea, that your disciples may see the works that you are doing. For no one does anything in secret while he himself seeks to be known openly. If you do these things, show yourself to the world. 5, for even his brothers did not believe in him. So James and his brothers and his mother and his family, at the time of Jesus Christ walking the earth, launching into his ministry, did not believe. So a tato baba aina ile amatanga o le tato I loa o le ata o tangata le neo Iakopo. E fōlinga mai I le moli mau a le apostolo ma moli mau a whai evangalia. O le tangata le neo Iakopo e le o se tangata e talitonu ia Yesu. Ai o mai tato I le ngaluenga o na mtao ko sfunu mai wha. Ina ua mawai le toe tu a Yesu Keriso. Ina ua mawai le toe a fioae o Yesu I le langi. Fa mai o aisa iai I le awhiawhia o pito I hunga. Fa mai le moli mau a luka I le ngaluenga mua mua whaiku e se fulu ma le wha. Fa mai sa iai foi le toa se fulu ma le toa lua o I lato uma na moli mauina le toe tua Yesu. Ai fa mai whaiku e se fulu ma le wha sa iai le tina o Yesu maona puso. Ina ua mawai le toe tua Yesu. Ina o mawai le toe a whiwae o ia I le langi. Fa mai sa iai foi le tinao Yesu maona uso. Le ale ata le utato wa ai I Iakopo maona uso. O mawai le talitonu a walato talitonu ia Yesu. By the time we get to Acts chapter 1 verse 14, we see that Jesus had resurrected, and the 40 days he was with all of the people, his disciples, the 500 that were witnesses of the fact that he was alive. And then he ascended into heaven. And in Acts chapter 1 verse 14, we see that all of the 120 were in the upper room waiting for the coming of the Holy Spirit as Jesus instructed. But also up in the upper room was his mother and his brothers. What do we see there? We see that there's been a movement from unbelief to believing. Praise the Lord. Everyone turn your books to 1 Corinthians chapter 15 verse 7. So I don't know to see if I'm on more koronito. Alonam tapos funo malelima.
whaipoe fitu, o iolo o iaile moli maua Paulo, I le toitu mai o Yesu Keriso, ia po le tala le lei. A tato vava ai le moli maua a Paulo, fa mai le moli maua Paulo le whaipoe lima, nei lofoi ia o ia e kefa, o nei loa lea e le toa sefuru ma le toa lua, whaipoe ono, ona toa I loa lea o ia e le auso e lima se lau mona tupu, ina ua whaatasi, o le toa telefoi o ila atou o ola mai, ua o I ona o nei, a o isi ua momoe fitu, ona toa I loa lea o ia e Iakopo, ona I loa lea ele au apostolo uma. Ina ua mawai le toa tu o Yesu Keriso. No whaahali Yesu I ona soa toa spuluma le toa rua. No whaahali Yesu Keriso I tangata toa lima se lau mo na tupu. Ai whamai vai fitu, ona toa I loa lea o ia e Iakopo. O aile Iakopo lea, o lona uso matua. Pi ia le tua a. O le loto a toa Yesu Keriso, e iai le tāua o le tangata lea, mō lana ngā luenga, e iai le matafa I oi a le tangata lea, mafu ai o na ia whaafsa ngai ina ua toe tū mai na ye uoti. That when we read in 1 Corinthians 15 verse 7, here is where Paul is giving an explanation of the gospel. But in verse 5, 6 and 7 we see that the resurrection of Jesus Christ. In 5 we see that Jesus was seen by Peter and the 12. Cephas is Peter, he was seen by the 12. In verse 6 he was seen by over 500 brethren at once, of whom the greater part remain present, but some have fallen asleep. So that's talking about the fact that Jesus in his resurrected form was witnessed by so many people. But we get to verse 7 and Paul records this verse. After that, he was seen by James. And I love the heart of Jesus here, right? You know, after all the unbelief that his brother had to him as the Messiah, one of the people that he points out to sort of show himself personally to is his brother James. Praise God. Amen. Why? The question here is why? And it's because James has a key role in the coming church. Remember, at that time of Jesus and his ministry, the church hadn't been launched yet. So after the Holy Spirit fell on the 120, that's where we see the birth of the church. And this person, James, becomes a key person in the church. Amen? Because let's look at Galatians chapter 1. So I know Tusi. O le mafua anga e tā ua ele tangata le nei o Iakopo. I le ngaluenga sa whaapea o na vaava ai le atua ina ia whaatu wina lana ekalesia. So when we look at God and his sovereign purpose for the birth of his church, we see that this person, James, has a key role. So tato mata la I le tofinga le tangata le nei mole fulu wai e kalesia. A maulo tusi le kalatia mua fai po se fulu maleiva. O le uruai fo'i atu lea o Paulo I Yerusalema. Manatua ina ua whaalongo ia tangata iutaia. Le mae ao le tangata le nei o Paulo. Ina ua whaolaina pe suwia e le atua lona o langa. Ma ua whaalongo tangata. Ua le toe wha o lima I le au kerisiano. A ua whaapea ona. Ona tā lai le tangata le nei o Paulo le tala le lei a I tangata nu ese. O ila o lana whaimalanga toi fo'i atu ai I Yerusalema. Tātou te mawaina le whai upule se fulu maleiva. Se tātou whai tau ia. Ai mate rei whenua ai ma se tasi o le au apostolo. Ua na o Iakopo le uso le li. Se whai tau I foma whai pue lua, whai pue se fulu, o whai pue iwa. Tau pue lua, whai pue iwa. Ia. Na lata wilo fo I le lofa tu noa ua fua I na mai a tia. O na lato whetā o whilea I lima tamatau o le whata singa ia te I maua ma pānapa. E Iakopo, ma Kefa, pātoa ma Ioane. O e na tapu poutu wina. A tato wawa I whai upu ia, o lea ua fōringa mai, ua whaapea o na taua le tangata le nei o Iakopo, whaatasi ma le tangata o Petero, whaatasi ma Ioane. Ma ua fōringa mai, ua vea o ia,
ma whamaile tu le upu Samoa lea, ua tau pou tu wina, lono wina, o leo wa si itia mai le tangata le talitonu, I le tangata e au tū pe taitaia le ekalesia. So when we look at Galatians chapter 1, and in Galatians chapter 1, what we see here is that James has now got a key role in the church. In verse 19 of chapter 1, we see that Paul comes back to Jerusalem, and Paul says, but I saw none of the other apostles except James, the Lord's brother. We read in chapter 2, verse 9, when Paul comes to Jerusalem, it says there that in order to bless them in the work that they are about to go out to do on their missionary trip, it says that when James, Cephas, and John, who seemed to be pillars, perceived the grace that had been given to me, they gave me and Barnabas the right hand of fellowship, that we should go to the Gentiles and they to the circumcised. What we see here is that we see James coming from an unbeliever. He meets Jesus at his resurrection, and then his role as a key figure in the first church becomes actually obvious. Because why? He's now called together with Peter and John. And Paul actually references him as a pillar of the church. So James has got a crucial role in the first century church. Tātou te mata foi, ina ua ta ua oia le tau poutu wina. Ina ua vea oia ma tangata poutu I eile ngā luenga. Tātou te vaaya foi sa whaia e ia le ngā luenga e vaaya le e uruwai e kalesia. So we see here that James has a role to look after or to pastor the first church. Praise the Lord. So the author now we see here is that he's not James the son of Alphaeus, he's not James the son of Zebedee, he's not Judas's dad. We see here that the James, that the author of this book is actually James, the half-brother of Jesus Christ, who was once an unbeliever and now is a believer. And praise the Lord, that's exactly like us too are. Sometimes we forget that we once didn't believe, but by the grace of God, we have become believers in our Lord and Savior Jesus Christ. So, o tangata le nei o Iakopo ia o ia o le Tusi tala. You just welcome some of our brothers into the room, please, Oli. Le manatu e lua. O ai o lo tusia iai le Tusi. O ai o lo tusia iai le Tusi. So, le la o tato mata le tangata na tusia le Tusi. Ale vaenga lona lua, o ai o lo tusia iai le Tusi. For mai le whaipuna mua na tato whaita wina le tai au le nei. O au Iakopo le auna a le atua, ma le lii o Yesu Keriso. O walofa atu I tua inga se fulu ma le lua, ua whaasala la wina. O le tusi o lo tusia I tangata ua whaasala la wina. Ai whamai foi, whamai o walofa atu I tua inga se fulu ma le lua, ua whaasala la wina. When we read in verse 1, that we had read this morning as part of our introduction, James, a bondservant of God and of the Lord Jesus Christ. This letter is to the 12 tribes which are scattered abroad. Greetings. O le tusi le neina tusia le tausanga e whaasfu ma wha, a ngā I le whaasfu ma le iwa. Pei o se vaenga lea I le taimi na tusia I le tusi. So a tato manatu na maliu Yesu Keriso e le tolus fuma le tolu ma le awha o na tausanga. Ina umavailo na toe tu toe fio o ia I le langi. A tātou manatu lai le vau le tolus fulu ma le tolu. A ngai le tausanga le whasu ma whanga le whasu ma le iwa. O le ele umi se vau le moli mau a Iakopo ma le a fio ae o Yesu I le langi. Now when we look at this book was written in 44, the year 40, between 44 and 49 AD. So when we consider that the Lord died at 33.5 years old, and after he had risen, after he had ascended, within a 10-15 year period, this letter was written. Ina ua tusia la le tusi lea, ua tātou I loa, whamai le upu nai le whaipu mua, ua whaasala la wina tangata talitonu. O le ale mea ua tupu, ua whaapea o na whaasawa ina le ekalesia. When we look at verse 1 and it says the 12 tribes which are scattered abroad,
we can see straight away that the church faced persecution right from the get-go. So they were under the rule of Herod Agrippa at this time, and Herod Agrippa was persecuting those who were saying that they were Christians. And that persecution hasn't gone away for Christians to this day. So a tato mana tu natu le whasawa ino le kalesia, e o mai I ona po nei, e lei ave e sea le sawa ina o tangata ona o le suafa o Yesu Keriso. So o tangata la ia o lo tusia I ele tusi. When we think about who is the audience are those believers that have been scattered in the Mediterranean world at the time. Or we see in our days, it's that Middle East part of the world. A tato matamata ua whaasalalawina le auso kerisiano. O le whaangaina foi o le upulea ho usoi. E matamata I foi lalo le whaipue lua. Whambai whaipuna e lua ho usoi. I o tō manatu o le me fia tele ai. Te a maua o tō I tofu tofonga ese. O le upulea ho usoi. Es whaanga e le tusitala se fulu ma le lima. I lana tusi. That when we look at the word brethren, the author actually uses the word brethren to indicate the close relationship between him and his fellow men, who he is writing to. But we also know, because he writes it 15 times, so there's a very, he is passionate about the audience that he's writing to. But also the fact that he is not only writing to the fact that they are brethren by ethnicity, but also brethren by the fact that they are believers. So a tato matamata fo'ila le tusi le ne Iakopo. O mea umalava o lo ia talatala noa matusia tuai ile e ka le sia ua whaasalala wina. E whaapea o na tusia o ila atou o tangata wha tuatua. Ese meila le tusia e perua, o na le tusia e peru sa iei tangata e le italitonu. A le tusi la le ne Iakopo, o lo tusia I tangata So this book is different from the book of Hebrews, because the book of Hebrews, he was writing to believers and also those who did not believe and encouraging them to come to faith. This book is actually writing to those who believe. Ona, o le mafuanga, o le tusi le nei o Iakopo, o se tusi e whaatino, o se tusi o loo nau le tusi tala, ina ia I loa le wha mao ninga o le o langa wha tuatua. O le tusi le nei o Iakopo, ina ia I loa ai le wha mao ninga o le o langa wha tuatua. Mana tuana tatu tala noa fo I le tusi le o Iakopo, o le tangata wha tuatua, e le ngata ina ia e loa le tusi pa ia, e loa le awhionga le atua, ma awa o ina lo mawhau. Ai au ina Fa'atino. So the reason why he's writing to believers, James here, now we know that this is, the other thing about this letter, this is actually the first letter of the New Testament canon. Out of all the 29 books of the New Testament, with regards to when this book was written, it means that this was the first book that was written out of all of the New Testament books. So what is it for you? Mea nā tātou te ilo le tusi le nei Iakopo. Ona na tusia le tausanga e whaasfulu, whaanga I le whaasfulu le iwa, lona winga, o le urua I tusi lea na tusia. So, when we look at this book, it's written to the scattered church. It's written in the context of the fact that it's written to believers. It's written to believers that are facing persecution. But the reason why is because the author is now, the whole theme of this book is around the evidence of faith. Remember when we were looking at Hebrews, the book of Hebrews, they'll have a doctrine part, the teaching part, the knowledge part, but then Hebrews ended off in the application part. When you have a look at the book of James, the whole book, it's about your practice. The whole book is about, this is what the evidence of a changed life looks like. So that's going to be the theme of this book. Ole whaautu ole tusi le nei a Iakopo. E mawhai ona whaapea ona whaaingoa. Ina ia I loa ile a mionga, po le o langa vaaia, o le tangata ua, o le tangata whaatuatua. O le tangata whaatuatua.
So, we now move on to the themes of this book, and we can say that what the author is trying to look for here is the evidence of genuine faith. Well, not necessarily what he's looking for, but what he's explaining to the believers. Now you know the audience. Now, the audience is the persecuted church. Now you know the audience. The audience are believers. The audience are Jews. But James is saying, we need to see evidence. So his whole letter is about what does the evidence of genuine faith look like. So, a tatou mata I le tusi la leo Iakopo. Awa nga I atu le tatou whaitau I neiva yaso o luma nai. O le ata mawhai ona tatou mata I ina ia tatou iloa le tangata kerisiano e tatau ona iai wha maoninga o oe o le tangata whaolaina. Nei to tele o tangata e whai mai o lato tautinonga ma o lato morimau. O wao o le tangata whaolaina. A o le a mio e le wha maonia. Tau maua mai lea nganga o le upu a lea tua. E ese le upu tautala, a le a mio e wha maonia ai leo langa whaolaina. That what we profess should actually be supported in the evidence of how we live out our lives. So that's, in essence, the theme of the book of James. A tatou mata fo'i la I le tofo ina o lo tatou whaatuatua, o le awa onga le tuspa ia. Whamai le lua koronito ta apasuma tolu whaipue lima, whamai I nā tofo ia o tau iate o tau, po ua o tau I le whaatuatua. When we look at the concept of testing ourselves or examining ourselves, whether or not we are genuinely saved, it's a biblical concept. It's not something that we're suggesting. It's actually biblical that you must find out, test yourself. Because 2 Corinthians chapter 13 verse 5 it says, examine yourselves as to whether you are in the faith. Because many people will say that they are saved. But what the book of James is going to reveal or tell us is that here is the evidence that you need to be able to see. Mo mokro nitum ta ko suma tasiolo iai fo ise isi fa taita inga. Ile temi o mai ile lau o le famantunga, o le lau o le temi o le famana tuina o le maliu o Yesu Keriso. Fa mai upo Paulo. A Yesu e ifo le tangata ia te ia, ile ai ile nei arito, mainu ile nei ipu. O nā fo I tātou te mata I leisi wha maoninga, o le tangata whaatuatua, e ao lapa ina e ifo ia te ia, po o ile whaatuatua. Mea lanena, e tā uai, o le tangata e talia le toto, ma le areto, o le laulau o le whaamantunga, o ia o le tangata talitonu. Aisea, nei whai mai fo'i le mtakuna suma tasi, e whaasalaina le tangata e ai, mainu, wha le tatau. So when we look at 1 Corinthians 11:28, this is where Paul talks about coming together at the Lord's table. But even here, Paul writes to the church and says, but let a man examine himself. So let him eat the bread and drink of the cup. Even at the Lord's table, we have to examine ourselves, whether or not are we saved. That's why the Lord's table are for believers only. Why? Because there's judgment on those who eat and drink of the Lord's cup and the bread if they don't believe. Amen. Psalms 139, even in the Old Testament, we see here that there's a testing of yourself, an examining of yourself. A tatou mata le salamo na selau tōrus fumaleiva. O lo whaapea ona iai fo I le manati lea o le tofo ina o lo o tō tangata. Po o iai I tātou ile wha tua. In Psalms 139 verse 23 and 24 it reads, search me, O God, and know my heart. Try me and know my anxieties. And see if there is any wicked way in me, and lead me in the way everlasting. So here the psalmist is encouraging the readers to examine yourselves, to examine, test your heart, whether or no your faith is genuine.
Kia Yesu he mai a te ao. Maia e sila fia o loto. Tofo mai a te ao. Maia e sila fia o mana turatu. Maia e sila fia o ia te ao se ala e tina ai. Maia taita ina mai au ni e ana o lo le whaapapa. So a tatou matamata nai upu whaautu o tusi le neu Iakopo. O le tusi o loo aungani pe whaamalosi I le tangata whaitau ina ia tofo ina pēra lona whaatua. Su e ifo lava oe ia te oe po o mauti noa lo o langa whaatua. So the whole concept of testing your faith, testing the fact that you are genuinely saved, what are the evidences of your salvation? Praise the Lord. O le si tusi lea tātou te mawai le upu lea o le tofo ina lo tātou whaatuatua. E tusi mai fo i le apostolo Ioane. So even in the Gospel of John, or the epistles of John, in 1 John 1:6, 2 verse 4, 3 verse 10, his whole book is about testing whether or not your salvation is authentic, whether your salvation is genuine. Ta tatou matamata lai upo Ioane o lo whai mai ai le tusi na Ioane. Wha mai le Ioane mo whai poe ono. A whaitau te whai atu ua tātou mafuta whaatasi maia. Ai sāwa vali I tātou I le pōuriuri. Ua tātou pepelo ai. Ua tātou le whaia fo'i le upu moni. Nā lai whai mai Ioane I ngā le whai upu le nā. Wha mai e whai atu I tātou te mafuta whaatasi ma le atua. Ai wha mai o le savali. O lo savali I le pōuriuri. O le pepelo. Lesi tofonga nei whai mai le mata apue lua. Whai pue wha o se wha apea. Ua o I loa o ia. Ai le tausi e ia ana polo inga. O le pepelo lava lea. E le o I te toru ia te ia. O lesi tofo ina o lo wha atua. Pe e te usi tai I le upua le atua. Le whai mai I goani. Lesi tofonga wha mai le mata apue tolu. Whai koe se fulu, o le mea lea ua I loa ai le whanau a le atua, ma le whanau a le ti a polo, o I lātou uma o e le whai le ami o tonu, e le mai le atua I lātou, a toa ma e le halo lofa I o lātou uso. O e le whai le ami o tonu, ma e a le halo lofa I o lātou uso, wha mei o le whanau a le ti a polo. Lesi foi tofonga na Tofo ina pe te usi sai le afionga le atua. Tofo ina pe ese lau upu e whai atu, ese le ala e te savali ai. Tofo ina po oio se whanau le atua, po le whanau le ti apolo. Tofo ina fo I pe te alofa I lo uso, ai wha mai e te lea alofa I lo uso, ai te alofa I le atua, wha mai le tusi Ioane, o le pepelo. When we look at John even gives us some tests. And those are some of the ones that I'll point out some, but the whole epistle of John are full of tests for the authenticity of your salvation. The first one that we just referred to is chapter 1 verse 6. It says, if we say that we have fellowship with him and walk in darkness, we lie and do not practice the truth. So if you profess that you're a Christian, but you're busy walking in darkness, you're lying. That's one of the tests. 2 verse 4. It says, he who says, I know him, and does not keep his commandments, is a liar, and the truth is not in him. Another test that John gives us in the epistle is whether or not you are obedient to the word. Another test that I just want to highlight is in chapter 3, verse 10. It says there, in this, the children of God and the children of the devil are manifest. Whoever does not practice righteousness is not of God, nor is he who does not love his brother. So there's another test there. It's a test of whether we practice righteousness, rightful living. And there's another test in there as well with regards to whether or not we love our brother. So those are some of the tests that John gives us. So ole manatu atoale ole tofo tofonga, ole tofo ina pe whaamau nia lo tangata whaolaina, ole mata upu tau I le tusi pa ia. So this whole notion of the evidence or the testing of our faith, it's biblical. I just want to encourage us to think about those things today. I think all of us in the room, most of us, we say that we are Christians.
or you somehow know that you're a Christian, or you might be thinking, man, I'm saved. Today's challenge, or the book of James, is going to challenge us. So what are the evidence of that salvation now? Well, let's see if I tato te maua o le Mateo e lima. Mateo e lima e o le Mateo e fitu. O le launga a tolea Yesu I lunga o le maunga. O le launga le Yesu me le matau koe lima e o I le matau koe fitu. O le launga a toa lava lea e mawhai foi ona vea ma tofo tofonga o loufa a o laina. Le launga a toa lea Yesu Keriso. In Matthew chapter 5, we see the Sermon on the Mount. So from chapter 5, chapter 6, chapter 7, this is the sermon of Jesus Christ on the Mount, and there's so much richness and depth in his sermon, but his whole sermon can also be a test. Because if you read that, you would either be encouraged or you'd be convicted. Because it talks about the Beatitudes, it's your attitude. It talks about being salt and light. It talks about whether or not, it talks about divorce, adultery, it talks about your giving, your fasting, your praying. All of those different tests to be able to differentiate those who were being religious. Because remember, Jesus was talking to a religious group, the Pharisees, the Jews, who did not believe. But his Sermon on the Mount, his whole sermon was to tell his disciples and his followers, this is how you will tell the difference between those who are religious and those who are genuine in their faith. I launga le Yesu me Mateo lima o Mateo e fitu. O le tofo ina a toa lava. E loa I le tangata ngai mantua o le tala no Yesu I le au Fariseo. O lo tala no Yesu a o iai le tali tonu. Ai o lo tala no foi o ia yona soo. Me o lo muli a te ia. O I ma le awala lea e mawhai iai o nei loa le tangata wha atua wha maoni. Kuna tuala, a tatou tino la fai poe mata upo e fitu. A lona fai poe lua suma tasi e o le lua se fulu ma le tolu. You can just turn your books to Matthew 7, verses 21 to 23. In the end of his sermon, towards the end, he actually talks about the way into the kingdom and the fact that no one who is religious will make it into heaven. If you don't have genuine faith, you won't make it into heaven. Ne te wa whaapea oe, o lo sau I le lotu I le aso sa, e te alua I le ola e whaavavalu. Ala whaiupu lea e lua suma tasi, lua suma tolu. Fa mai le whaita wina le whaasamoa, fa mai upu a Yesu, e le sao atu I le maa lo le langi la tau uma o e whai mai a te au, lea li ie, na o le na te whaia le fina ngalo o lo sama o le langi. E tō tele la tō e whai mai a te au I lea so, lea li ie, mātou tele I pero wheta ane e ai lowi moa, o lowi moa foi na mātou tu lia I te moni, o lowi moa foi na mātou whai ai wā venga I tele, o na o tau tino atu ai lea ia te I la tō, o te lei loa lava o tō, nā o e se ia o tō I a te au, o tō o e whai a mio leanga. I le aso le whamasinonga, o I nā e iloa ai, le tangata na whaamaoni, le whaolaina o lona ngana. O le tofo ina o lo whaatuatua. O le mtaupule nā Iakopo le la tatawa ngai atu iai uso matua whaafine a. That when we read in verses 21 to 23, Jesus takes his sermon right to the end of Judgment Day. And he's saying here, if you're religious, if you just attend or just put on a mask with regards to your Christianity, and there's no authenticity with regards to a true conversion of the heart, you won't get into the kingdom. Verse 21 says, not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name, cast out demons in your name, and done many wonders in your name? And then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness. So when we look at the book of James, and when we look at the themes of this book is really going to challenge us. It's going to be a book of convicting whether or not, or it's going to be a book of testing whether or not we are of the faith.
But now we understand that the testing of your faith is biblical. It's a requirement, brothers and sisters. You can't stop at the fact that, to say I am a Christian, I am saved, and that's it. The prayer is that when you get tested, that when you test yourself in line with the Word of God, that you find yourself going to the Word of God to see whether or not you are truly of the faith. Usuma tua whawhine, ele lava le nā o na tātou I loa, ele lava le nā o na tātou ta ua o I tātou o tangata Kerisiano. A lea laua o awina I tātou, ma o tātou I loa, lea o le mata upu lea o le tofo ina o lo whaatua tua pe wha maonia, o le mata upu tau I lea whionga a lea tua. Tātou wawa ai I whai upu a Iakopo. Whai upu a Iakopo tātou te iloa I le tofo ina. So we're going to look at the book of James. And just to highlight a few verses, and then we'll finish off our sermon this morning. O upu ia Iakopo. So o upula lea o le tusi lea a tātou mata ai. Au tofo ina ia po o whai upu ia. Tātou te iloa lea nganga o le tangata le neo Iakopo. Ma le iloa lei po o pe moni lo whaatua. Matapu mua whai koe lua sifuma le lua. Whamai Iakopo. A ia whai o tau mai ana I le upu. Ai aua le nā ona whaalongolongo I ai. O whaasese ina ai o tau. E o tau. Le toftofonga. O le ana I upu. E le nā ona whaalongo. Ai o le ana. Le ala wingo le ana. O le ngā wai. O le usi tai. O le savali. Le si whai upu. Tā koe lua. Whai koe suma tolu. Whamai. Awa o le lea lofa. E lea lofa mia o ia I le wha masinonga. A o lea lofa. E oli ia, pea wha masino ina. Le si tofonga o le tofo ina o longa lofa. Mtau pue lua, whai pue suma fitu, ma whai pue lua spulu, ma le whai pue lua spuma leono. Wha pea ona whai tawina ia, whai upu ia, e wha pea foi le wha tua. Pea whai e le iaina nuenga, e mate lava ia, ina wana o ia. Lua spulu, le tangata ba le ai. E te le fia iloa ea ua mate lava le whaatua pe a le ai ni ngā luenga. Kai koe lua sumu leono, e whaapei o le tino ua oti ia pe a te a lea ngana, e whaapea foi le whaatua ua mate pe a le ai ni ngā luenga. Le eisi tofonga, whape whiona I lono whaatua, e iloa I au ngā luenga. E te tau ona I lono whaatua, I lo soifua malue. Na le whai mai, whaatolu le leina whai mai le tusi I le mataupu e lua, e mate le whaatuatua, pe a le aini ngā luenga. Taupu e tolu, whai koe suma tolu whai mai, o ai sea o tō, o ai ea so o tō ua poto ma ua mālama lama, nā whaali mai ia e ia le a mio le lei o ana lava ngā luenga, I le anga malu, o iai le poto. O le isi tofonga o lo whaatuatua, o oe o le tangata poto. E lone le lawa le tangata whaolaina, e poto lana savali, e ata mai. O le e senga nā le tangata whaolaina, ma le tangata e ta ua whai mai o ia e whaolaina, ai savali I lea, I pōliuli, o wai longo fia lava, e le poto. Amen? Ma le whai upu e wha, a matau upu e wha, whai upu e wha, whai mai o tau, tane muli lulu wai, ma whawhine muli lulu wai, tau te leiloa ea, o le whewha woai ma le lalolangi, o le ita lea I lea tua, o le nei, o se fia wo ma le lalolangi, ua avea o ia ma ita I lea tua. Black and white E manino I o le upu a le tusitalo Iakopo, o se fia wo ma le lalolangi, ua ita o ia I lea tua. Lesi tofonga lea. So I'll just quickly go through James. And some of the tests that we're going to look at as we go through the next few months. Verse 122, James says there in that verse, but be doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves. We're going to look at that test. Are we actually doing God's word? What does that mean? Are we actually putting it into practice? Or do we come and attend the fellowship and just listen? Or are we putting it into motion, right? And the next verse there is, that I just want to highlight is chapter 2, verse 13. It reads, for judgment is without mercy to the one who has shown no mercy. Mercy triumphs over judgment. When you consider the judgment, you will be judged on how you loved each other,
That's another test. How do you know you are saved? Is whether or not you love one another. Chapter 2, verse 17, verse 20, and verse 26 has these words. Thus also faith by itself, if it does not have works, is dead. 20. But do you want to know, O foolish man, that faith without works is dead? 26. For as the body without the spirit is dead, so faith without works is dead. 3 times he says in chapter 2 that faith without works is dead. So that's another test. Are you working for the Lord? Are you doing something? Are you contributing to the kingdom and its purposes? Amen? There's a lot of quiet Chapter 3, verse 13. It reads, who is wise and understanding among you? Let him show you by good conduct that his works are done in the meekness of wisdom. Another test is whether or not we walk with wisdom. Do you have wisdom? It's another evidence of our faith. Another evidence of our salvation is that we walk wise. You know, some people say they are Christians, but you look at the way they walk, your heart goes up to them, right? The last one I just want to point out as we go through the book of James. 4 verse 4. Chapter 4 verse 4 says, adulterers and adulteresses, do you not know that friendship with the world is enmity with God? Whoever therefore wants to be a friend of the world makes himself an enemy of God. That's another big test. That's a black and white test. If you're a friend of the world, you're an enemy of God. There's no in between. There's no grey area. And that's the other thing with the book of James. The book of James is pretty black and white. So au tato matamata la le tusi a Iakopo. Le la o tato ilo o le na tusi el tus. O Iakopo le uso Yesu. O waio lo tusi e le tusi. O tangata taliton. Tangata whaatua tua. Tangata na whaasawina, sawaina, ona o le tala nei. Le a upu whaautua le tusi. O upu whaautua tusi o le tofo tofoina po oe e whaamaoni lo whaolaina. So we want to look into this book, and we just looked at the introduction of this book. We now know that it's James, the brother, half-brother of Jesus Christ, who wrote this book, who was once, didn't believe Jesus while he was here on earth, but then became a crucial part of the first church, became a leader or a pastor of the church in Jerusalem. We see that the audience is to believers. So the book of James is writing to us. If you're a believer today, if you're saying, I'm a Christian, then this book should challenge and convict your heart for the evidence of that salvation. And then the last part here that we looked at now was the themes of the book. Was that, let's get ready. Get ready to examine ourselves. We're going to have examination on Sundays for the next few weeks. And we'll see who cries first. No, sorry. We'll see who will be convicted in their hearts. Praise the Lord. This is all of us, including the pastor. Amen. So praise the Lord. Whaiwina tato mata upule ni taiao. Whaipuna lua sumalua. Ia whai o tau mai ana ile upu. Ai awale na ona whaalongo iai. O whaasese nai o tau e o tau. James 1 verse 22. Here's a test, but be doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves. Be blessed. I'm really excited to go into the book of James and really thankful to the Lord that we have his word to guide us and be a lamp and a light as we walk in this very, very dark world. Tato tūlai mai, mo le whaewina le tato mtaupu i le ne taiao, tato tatalo whaatasi mai mao, i le ne tatalo. Let us pray together. I'll pray in Samoan and just follow through in our Samoan prayer, and then I'll end us off, and then we'll hand it back to Tamar. Whawhetai Tamar, i le nei aso, o whaalongo, i lau upu, au matou, a nai atu, i le ao a oina, o le tusi a Iakopo, o le nau ta ina, ina ia o iloa, lo fina ngalu, vi ia oe tama, ona o lau upu i le nei taiao, e ala atu lau tatalo ia Yesu. Amen.
Father, we thank you that as we consider the book of James and as we look ahead to the coming weeks and coming months, and as we unpack this book, Lord Father God, we thank you already that through the life of this author, understanding that he was once a non-believer. He didn't even believe in his half-brother, Jesus Christ. And yet by the time Christ had resurrected, he was one of the first people that he would go and see physically. And so, Lord, we know that you have called him and that he has written this book for the encouragement and exhortation of the body of believers. So, Lord, help us to continue to go into your word and be guided and be convicted and challenged by the truth of your word. We bless your name for your word this morning. In Jesus' name we pray. Amen. Yeah.